Soy Karim Benzema ya ka kontrak ban lej ban penyesokno bat ka klub Al Hilal. Karim Benzema ulami no na ka klub Al Ittihad. Bat henin ka sngi ka Al Hilal kelas soy no ya Karim Benzema. Urang ya lakai jong ka Rifran. Karim Benzema ula lej ban penyesokno bat ka Al Hilal leng ba ka free transfer. Une urang ya lakai ubadang live prasnam ula soy ka kontrak ka bajorong kumba sisnam siteng ai. Kanai ka kontrak kan sakut no ha ka por liur usnam arajat atuhnyel. Ka Al Hilal kalala ban soyno ya Karim Benzema hadin bak layak ren bat ke klub Al Ittihad. Tadau ke bah penlong ya Karim Benzema ban kentaj ya ke klub Al Ittihad ban penjerong ya ka kontrak jong kadai nomor ba ke klub Al Ittihad ka kwa ban penritno ya ka tulob jong Karim Benzema. Kumta Karim Benzema ulah kentaj ya kene ka kontrak ka bom don burom. Na ka benta ka klub Al Ittihad Karim Benzema ulayok ban mimadan hadu pra pelai teli ki jingalakai bat ulayok ban kur hadu san pesau teli ki gol benta ka samoy arajar arpesan arpenreu Karim Benzema ulayok ban mimadan hadu khat kendai teli ki jingalakai bat ulayok ban kur hadu khat ar teli ki gol parlok pisngo kumno ya kanai ka jinglej penyasono Karim Benzema bat ka klub Al Hilal ka klub ka babat ya ka kerdan ka maningkong ha ka Saudi Pro League Cristiano Ronaldo sngo tenat ya kanai ka jinglej penyaso Karim Benzema bat ke klub Al Hilal. Bat la ong bah Ronaldo ula bitar ya kinong penyaj jong ke klub Al Nassr. Namar ba Kim Soy player menta ka Samoy. Isngotu ba Ronaldo ukwa ban kur trofi ha ke Saudi Pro League. Henry ka bah ya ke Al Nassr ban penlem ya ke klub Al Hilal. Kumta Ronaldo ukwa ya ke Al Nassr bakan soy ya kirang lakai ki patpit bah ban ya lakai ha ke Al Nassr. Na ka jing pomla ke Al Nassr ban soy player. Ronaldo ula boykot no ya ka jing lakai ke bah nen kamit. Ban penpau ya ka jing persya jong Ronaldo ya kinong penjaj jong ka Al Nassr. Parlok pisngokumno ya kanai ka jing le jong Ronaldo. Sa komen hapo ka comment section. Kublai Shibun.